ngizomkhaya lo khaya lo namundala okhetha abantu sasithela ngama umalayitha wasejolojo sasithela ngama namundala okhetha abantu sasithela ngama umalayitha wasejolojo shuwa kathembeki namundala okhetha abantu sasithela ngama umalayitha wasejolojo sasithela ngama namundala okhetha abantu sasithela ngama umalayitha wasejolojo shuwa kathembeki Joshua kathembeki namundala okhetha abantu sasithela yona lo nyaka abantu laba abalemoto ezindala bakhetha abo bantu abahambe ekhaya ngibabhali layitha ama-quantum sprinter imoto ezintsha andobe mazihamba ama-quantum labantu abadala abendobe ethi bezihambe ezihlala ekhaya begcina undoba babo leyo dala bebehambe ekhaya nje bona nje umdala usamehlu selihlala ekhaya sengumeya sehlale ekhaya noma kuphela sebethawuta loko Max lasesheni garage la besihlale hey begcina undoba babo le ya lo abantu bawudala amakhresi laba mama amaventure le bafunda ande ekhaya le bayoloya abantu bemoto ezindala kumele baye ekhaya bayoloya kadele abantu abafisi wena ngitshela bona akula umuntu oyisilima njengawe bona cabanga ukuthi izembuye nawe egoli la uyihlo wawufila impahla zivalele endlini wona watshontsha impahla kungakabi legalufa kuya i-wardrobe yegalufa wena ndoda umuntu ofuna i-wardrobe yakhe manje yambazisela sekunemali egoli la mbazisela sihambi ngemoto ezindala wakhuluma ngwamebhulo lutho wena ula sesigaka nje wena akoloke ngilakho hayi lakafana vele nganyongwa hamba sihlale ekhaya umfana umdala besidlawudaba sihlale ekhaya wathi sigayo wasusa isitwana zabo yishona le ekhaya wakho la ulibona la ulibona usethwana zabantu la ubona isitwana zakho la ubona isitwana zakho ngokuhamba rosofana wakho esejeli ubona usejeli ugqoke ulubobrusi yakhe lapha udubeka la namundala okhetha abantu sasithela ngama umalayitha wasejolojo sasithela ngama namundala okhetha songahambi ifoni yakho Sandana. yebo bantu abamili njani Sethi. Lingobani Ngabangani bakamakhulu. Obani Ngigama lami nguNtombi. Ngibuya uGombalume koQaqa. koQaqi Yebo mama. umuntu akabani koQaqi NgimntakaThabani. mina ngizele koQaqi phela lo mntwana loQaqi mina wena unganga Mina igama lami nguMbali. Ngiya eJalulu. yebo uyaphansi waru Usasimelele. angithi mina ngabhabhathizwa nguye waru kumanzi amnyama laphana manje lapha abantu abamele ethweleni lapha sengikhohlwe ukuthi sethule hey Siyephathini. Besidlula silathuma umakhuya emahadini khona ngale uyesitha khona babysit. ephiwe khonakho manje selizahamba lami ke phathini angithi mina imuchele eduwetsholotsho yonke laphana makuhlangana kule mhlangano imembahlanganisayo mina imembahlanganisayo siyahamba indawo eziningi yimi ngikhokhela phambili bantu abami konke le khezi le sahamba khona lezi ngiyakwazi khezi khona le khona lezi ngiyakwazi amaphisa amaphisa St Joseph le
uyakwazi khona le Kontuso. Kontuso khona lapha nanti mina lo Santuso sake sahlekisana sahlekisana sibili manje liyahamba la phela abantu abami ephathini kambe singafika khona apha ngiyangena khona apha etoilet ngiphume ngene etoilet angaze ngubone umhlaba weJohannesburg mina manje kungezihambelani ligqoke soma hayi imali ifuna ukuhamba singalithathela impahla phansi kulungile bantu abantu hayi useduze moya second floor okay baba vela asompile utwa kumbe lezibhakela ngifuna ulenje ngokuhle bakho malume mina kulona abantu cha ngeke malume angithi lo muntu mina malume right uyabona impilo yemsana asiyo kula abantu ulwa ngobuhle bakho uyabona ubhonkoro ezibayela lapha sebedelela kakhulu ngidala lo so wawa njalo sinyoka lapha so ufuna sethusha isimbi yakho nasingazwakali malume but kulento wani yazinjani malume awufuna babuthi malume yini ngishilo uzima uhlala kusendini hayi malume okay njani hayi kompara kwesa pongo ekutakubela kwaze zilo malume girlfriend yabo manje zothini hayi akubona girlfriend yakafika Ismail hayi mncane lo malume into ezincane man futhi vele ngilahle lo point okay kona malume soba ngena ngizomkhaya lo sukwatile malume asambe phela malume masukwatile sasithela ngama namomdala onke abantu sasithela ngama umalayitha wasejolo Joshua kaThembeki namomdala onke abantu sasithela ngama umalayitha wasejolo sasithela ngama namomdala onke abantu sasithela ngama umalayitha wasejolo uzofika khona half 12 kodwa lo baba lo manje umelani ufuna uhamba thina hawu soze mesenze umgwaqo kodwa samangena siya phinde sijike sithi la kodwa lo muntu kodwa think uyahlanya nje kala uhamba thina hawu akahambe baby hawu Wazi ngqondo zamadla nasenhle simridlide kona ngendlela engamadla ngakhona. Lesingene labantu. ngizomkhaya lo umuntu la uzaba ephathini eMakatarine bantu kunini ngagcina ndokusebe saphila besatshaya umuntu zakahamba sibili kade bephethweni khona zakangikholise lamhla awuthi mbonta abantwana bona abaphethile mina bathi ngihambe ngingela bethu nabafika sisibiyela zimpahla Sibila abantu abami ngiyabonga abantu abami bantu
Ngizigqokwa hey ezifana lezakho. Hey. Sengikhohle ipresent. Manje mama lingasala ligqoka lapha ngiyedobhela ipresent yeShoprite. Hayi ngiyathi ngoba kungena umuntu ongela present lapha. Yebo, hayi ngiyasala ngigqoka abantu abami hayi ngiyabuya kathi right abantu abami ngiyasala ngigqoka hayi basinya lethola sengiqedile uhinto. Hayi mina phela ngiyahlanga basi ake. into lezi lazo. Usanokhula yangihlala ngitshela ukuthi ngifuna ngivakashise edrobheni. Esala. Khayela kade sengisakwanisa. Umuntu zakholisa. Party lapha. Khathi senza khona endlini. Ngifela ukufa abantu. Hey. Teman-teman, itu tuh iya. Saya beli casa opa. Saya casa balik tengah. Ini masalah sih. Balik tengah. Apa sih sih? Balik tengah.
Ninjani? Ngithunywa umdala uzinyoka lapho uthi ngizolanda uMasana. Umasana khona. Impahla sezilungile Masana. Abafana baphandle lapha i-trolley yaboshwa ngayo. Umasana uhlala ekhaya. Hayi ngilalelile na Masana. Umasana uhlala ekhaya. Uhlala la. Impahla impahla sambeni ma-ole. Zinyo, ekuthumela abafana bezolanda ma-ole dish. Thumela abafana bezolanda ma-ole ngapha isasebenza. Mkhaya lo. Mkhaya lo. Namundala okhetha abantu sasithela ngamanga. Umalaita Andisithi ijacket futhi sithando sami. Okay, sawa. Dalo uqale phansi mdala. Ubando. Mfazi wami. Umntakakhoza. Ayizikhoza. Yeah. Ulo udadewabo kaSonono lo kaZulu. Jacob Zuma Mfumbezi. Mdala ayaphuma. Uqale phansi mdala. Kanjalo wena shali. Kani jele waphuma kanjani? Waphuma kazi mina mbani. Antsho uyabona isikhathi apartheid labana. Apartheid. Abantu bephuma siyaphandle kwamazwe besiyakulo uma Angola Zimbabwe kusotabo mbike wayihlala ngikhaya Gavelberg enjulu Jube ku-H so umdala ebesizowuthi ngisejele wona ebetshayela uThabo Mbeki ifoni ethi umntana wami lapho ubotshiwe mina ndi-oveti lapha ngangihlala lo yihlo athi kunguThabo Mbeki Tomba lo ole video le hamba lo angayi Limpopo gigabytes kugigaba kuzuma bezonthatha bona esansini mdala wona uziba wona mdala angami hayi mdala uqale phansi yakuvuma asifuna amapresa lapha bekuvula amagede onke bekuvula dibona labo mjela ungamapresa ayihlala lapha iphuma SML and claim zinyoka abantu bedistrict ngokwazi idolobha abafana sesengwile ngikale phansi lapho kulayisha khona ezinyoka manje ezisesipayini konke ngasesipayini hayo banzima kakhulu hamba ngale ekhaya mina uphi umuntu esuka la ezeli phansi moto ya kube umuntu ufaka ukuthi yamuzwa kodwa mina ngicabanga ukuthi abethela amadalamende ngikale phansi bafana ngifuna i-GD stelage uze libona ukuthi nzima kakhulu ngifuna ukuthi ngisike i-GD 6 kg elikapolayi ya hey lethe kona ezibhaye angawo bafana lizoyenzani sebedelela bona bafana umori bona bedelela asuphi bayeza abantu bakho lapho zinyoka yandoda kunjani kalima ulayisha ugumbela impahla eziphezulu lokugumbela njani ndoda abe ngilayisha mina ngumalayisha ndoda ngaphansi kabe kulamabhele ndoda ngilayisha amabhele ndoda yiyo yabe ngiwarebhile amabhele ukuthi angabonakali ebhoda ndoda amabhele ami kayesiyaziphezulu zeziphansi ndoda yiko ukulayisha kwakhona vele silayishe senza njalo ndoda hayi kumele ngilayishe njani ndoda hayi sizivalo zabhonjela ndoda kumele ngizibhombele kahle kwenza ukuthi into zamakhastoma zifeka umuntu lo uncube yabe bhombele amahola namadarameta hayi amadarameta ndoda awu bado Yey, katini itayo titambiri uyibopha yini natwa phela echolotsho beside ama-teacher yimi umuntu okuqala echolotsho vele ukuba litayi ukugqoka itayi